nangyari po nga adun to ti ma-learn ko during my term as a junior governor kasi first and last ko actually po kasi grade 12 na ko ket tataklamet mapadasan nga ang junior governor ket in naitedmet kanya tata nga very gifted, very blessed nga naited kanya ti highest position tata nga first and last experience ko. Happy po ngem at the same time I am pressured kasi kasalaga rin tatay bigat. First day ko ngem ada first lesson ko agad ngem very happy na from the first day kailang ket ada matututok. So it's a sign na throughout the whole week or during my term as a junior governor ket adun tupay ti masursurok ken daldala ito amin nga masursurok aging gana nuanan tuman ti maipaspasama kanya nga ipagtumpan ni Lord kanya. So I'm very happy to share tatay bigat ket naladaw nakgamin tatay bigat ket team imuna nga ni baga kanya ni Honorable Cecilia Araneta Marcos is time is precious. Iso tanta nga first day ko ako ket very happy na ka maibaga nga haan to maulitin, haan to maulit din sino ba nakaladaw ko and I will be very more time conscious and I will be very more early. Syempre kasi with great power comes with great responsibility ko na dagan.